Жылқы германдары, сайыпкерлер, қаталушылар, амансыздар бұл бүгін Жалалабад базар құрған 5 бадам айынан мұндай улағы кезінде қату жарап жүрген чуақ ажын улағы қандай чоң болған. Ошол улақта бір салым болған екен ұшылат мен. Дағы қалған малыматтарын есінен алып береміз. Азыр Өкам сен атты екі жаққа бастырып көрсетіп бересің. Анда месе екеуіз малыматын баштадық әке. Жашы 6-асы. Жашы бойынша азыр 6-асы. 4 жылдан бері айыр қойып пайдаланып кесе. Жашынан қол балағы жүзі. Қолды өсті мұнда айтқанда. Жаңасын әке келімізге. Шойдан жүрі. 2 жылдан бері şu практик болып қалып, құлақ аяғым шалбай қалды. Кирип чыгыштары жакшы болгон экен, Практик болып қалып, шалбай қалды. Өзүдөн қалбанда эле жок чыгарым. Андамда эле шапайчы эле. Мен практик болгондо ошо эдим. Құлаққа бербей, үй қалып жүрөбүз 3 жылдан бері. Аттын сыны жакшы болгон экен. Жакшы болгондуктан муну айгыр коюп пайдалана берипсиз да эке. Мунун кулундары дагы зор чыкса керек жаныбардын, Тай болуп калды кулундары. Чоң баке кулундары дагы. Жакшы. Хош, бою канча чыгат эми мунун? Бою дегенде 71-72 эле, азыр канча болуп калды билбейм. Ошондо өлчөнгөн үстү да. 65-тин үстүнө тартып ала берсин дең, Мындай узун кичине сол жака буруп койсоң мына күнгө чагылышып, ушундай токтото бер бал. Мындай жиликтүү жакшы нерсе экен. Кароого жоош дедиңиз, Жоош, бала чакага жоош. Машалла. Деген жакшы. Только ошо бронхиттин айынан гана улакка чабылбай калган экен, 2 килодан гана жем жейт болгон. Така-пакага жоош, мун чоң ат үчүн асмакале такалап жүрөм, турасын айтыш керек. Элүү адамыз көтөрсө боло берет. Машалла жаныбар ама. Макей баягы жылкыны кылдап койгондор шуну алып барып айгыр коюп кулун алсаңар болот экен. Пародасы боюнча кандай дедиңиз? Арап менен Орлов аралашкан. Атасы Арап. Инеси Орлов, Машалла жаныбар. Макей, мен жакындан кашкабагын, көкүрөк башын, оңдосун кошуп тартып өтөйүн дагы анан толук маалыматын менимче бердик окшойт. Дагы биз ала албай калган маалыматтар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, ээсинин номери экранда болот, эсине дагы чалып, байланышып, содалашып алсаңыздар болот. Макей, өтө жиликтүү, негизинен айгыр коюп кулун ала турган жылкы экен. Баасын канча дедик аке? 400 кем бар деп атасы. Басы 400 000 сом кеми бар тугандар. Дагы содалашып жакшы кылып түшүп бересиз аке? Түшүп берем. Базарыңызды өсүн жакшы сатып алган аке.